Oke guys, kita sekarang berada di Kote. Halo, bagaimana Kareba? Ini lagi dia orang kerja. Oke, mantap. Apa mereka pengganai? Ada gitar legendaris. Leo, pemana kan dia? Lupa mengambil kita apa? Kareba aman. Wah, kita. Halo. Oke, baik. Mantap. Iya, sekarang lagi. Halo. Oke, kita ketemu lagi di sini. Oke, guys. Ya, Risa ate umpit masal pambay. Oke, ya mantap. Lama ngopi kita ya lah. Acara sebentar sore. Dalam guru acara sebentar sore. Masokan dito. Ya, jadi kita tes jaringan di sini. Halo. Bagaimana Kareba? Kareba Melo. Oh, mantap. Rupanya ada yang bening-bening di sini. Banyak. Halo. Ini calonnya. Mana calonnya? Ganti dulu, ambil belum di Jamaica. Oh iya. Nanti masih anu lah. Masih supaya nanti surprise. Iya. Dadah. Oh, udah pasang. Ready. Iya. Iya. Halo bosku. Halo. Oke, mantap. Kopi pahit. Nalas kopi pahit. Dengan langsung. Oke. Halo. Oke. Acara apa? Acara Mak Perampo. Hari ini lamaran di Kote. Oh, kalau di sini nggak bisa jalan di luar. Kalau di kolong jelek. Oh. Coba kita naik tongkonan. Oke, ompit pagi ya Indra Lim. Ya nanti kita semen semua ini jadi.
Jadi sebentar sore akan ada acara lamaran di sini di Tongkonan di Kote. Tongkonannya Kaddi nih. Ini rumahnya Kaddi. Ada sekali jaringan di sini. Nah, ini. Cek. Iya, jaringan di sini. Wah, enak kan dia mau belok ke bilang dulu. Jaringan di makanya datang cek dulu. Di sini. Ya, di bawah ini lagi potong baju. Aduh, sama aja. Nah, ini dia bagus di sini. Oh, Kaddi. Tahu sih na, Mbak Wi. Adi, ya to buban Pak Columbus to na domay manggau to disanga pupu Mbak Mito. Tidak. Hah? Mana Mito cewek pupu? Weh, Mbak Mito cewek busanga pupu. To buban Pak Piong to sangan lo. Nah, kamu tahu? Wah, anda sami Kaddi. Nah, kamu tahu tuh, enak. Kedukan na siya ni gereja sana ano na yan Halo, wah, pambata milambi le. Pasti marasa tuh. Marasa. Anu tuh sama ibong. Tuasa iwong ya. Ada mi piro-piro kan. Baranim bata itu. Ada mi. Yo, may lo may le bukayo le.
Wah, bapak kampungnya. Oh, Pak kampungnya. Oh, mantap gila. Duduk asli. Itu asli. Oh, ini namanya kos ngomong aja mau 5 liter gila. Mana kona lah, bari tuh. Itu. Horta. Oke. Kande-kande itu. Kokon. Ada itu siapa pokong kuinde. Oh, napa ada mo yung. Oh. Ya, Mira. SLTP SMA. Oke. Pokon. Berto pokon ku. Ini namanya pokon. Yang masyarakat pokon kasube. Sa biasa na ko makasube ki nama pokon no mi ki ang buat. Ada kasube gitu don kalupu mangga kapag di Tu kasube. Oh, anu itu, yan na yun, anu sa bilundak kaya lo to apa tak ada maaf perkataan. Ah, bilundak. Apa lang? Di ko pa si Rombang niya. Dari na tayo si Papuro, pinamani kilala yun. Aray ya, Siya po, pinamani kilala yun. At pirano pa ya. Oh. Oy. Kalau di sini di halaman bagus jaringan, tapi kalau di atas rumah rusak. Harus pakai router ini. Nah. Oh, kadi, mari kong. Oh. Alam itu dapat atakan, besar dapat atakan tuh. Weh. Lamarar. Lah mau misalnya. Oh, bisa. Saya maya nalarang dia. Saya maya. Apa? Jadi ini daging babi. Mau dimasak, dipiong. Ini ada pengurus.
Bay, ketulong po ba yung kundete eh? Ang karapon din sa Oh, yo, mau. No, dia lah kau plastik. Kan dia. Alam niya pa. Masya Allah, Idul Adha. Barket pa. Kasih kawan. Dia tak ikan. Berta, tak berkepat kan lalu, tak lalu Pak Lia. Dia pakai apa tak kan lalu. Kalau di Toraja itu kurban terus setiap hari nih. Potongan terus. Ya hati-hati. Balik sa mga dapat doon na Kalau acara lamaran itu cuma Bali. Nanti acara pemakaman pilih baru apa tak Paso. elok jam. Nanti timi jam lo. Bay, bisa to na sasin ito lo. Idul Adha. Wah, Sodi. May mereka ya? Ele. Milongo Pak Cukur, ini rekan Cukur itu Adi. Berkuat TV kompor hadir juga. Kenapa TV kompor juga hadir di sini? Bersama dengan tadi. Wah. Oh. Ano sa kadi? Der kilala ke. Ya to dulu lotingnya do papa do. Oke, Ira Ratna, di mana ini? Kita di Kote Sangala. Kote. Tulokan, bisa tulokan itu. Oke, baik. Jaringan di sini kurang bagus.